Ay, kumusta ngay, Jay? Kwa? Jay, sa tara ba di ay? Nagpukaw da nga kasla damuti? Ay, Diyos ko. Pipiya pa adi di utot maangot mo no sinuti inmutot kung isuda kat pulos awan. Bang! Nagpukaw da. Jay, investment nga scam nga di ay? Jay, kasla nga pyramiding scam. Ay na, di ba nga Rod Mari na scam kami, di ba? So nga, amom di ay, Jay, agbabasakali ka ngay nga madubliti kwartam. Tapos, kas Jay, oray 5 nga duling, awan pa'y tinagsubli. Ngam, amom ada kami nga na-scam Jay sa tara nga daytang. Ada pa'y aditi bakat piman nga kalala na ti retirement na. 2 million. Kat, apan na adiin, intad na amin, Jay scam, amin Jay kwa, Jay sa tara nga dayta, Jay, kasla pyramiding scam nga dayta. Kat amom ba? Diyos ko. Naawan pi man jay kwarta, naawan adi pulos. Awan ang sublikat agsang sangit pi man jay, agsang sangit pi man jay bakit nakita ka jay tugawan ay apo. Amom, handak adi nga chismosa. Ngam nabalita ak nga jay kwa, jay asawa nga in-invest da amin ti kwartada, amin dagi puunan ti negosyo. Amin. Kat syempre, agaw awat da kano ti kwarta edi first. Tapos, ag-post na dyan Facebook, feeling blessed, kastoy-kastoy, gumatang dati kastoy. Ngam amom, after few months ka, no? Awan adi, di ba? Naala amin nga kwarta, na-scam sa amin nga kwarta. Kat awan pulos tinagbati kanyada, patay balay da kano, naguyod, patay jay luganda, naguyod kano amin kat ni, agrigrigat dan sa kanutad ta. Well, kunada nga rod, walang forever, di ba? Kunada nga tibiyat, kasla ka nga gulong, nga ada ka jay ngato, ada ka jay baba, iso nga dapat, ada ka jay ngato, hanggang aglaslastog, ta one day, umikot day ta ada ka jay baba, o, daging laslastog kami di, tulungan da ka nga ta, no, ada ka jay baba, di ba? Ngam daytoy, hanga chismis daytoy, just to let you know. Baka chismis man dayta, ibagamon, sika, kastoy, nilakay mo gamin, iso na ti talk of the town. Nga, mapmapan kano di Campo Santo, tapos ilislista na kano dagi nagnaganti na tay. Tapos, apan na kano i-claim iti life insurance. Kat, dakkel kano ti malala na nga kwarta. Iso nga nailistanan sa amin tinagnagan, kumporme nga Campo Santo titap na panan na. Ngam amom, ko adi awanan insardang nilakay ta gamin ket anayon nga mabangbangungot maturo ket damdama kung kunana day gayam tagtagtagin na daginat natay nga pan na inis-scam tinagan guna na nga lakay dayta. Tapos dapay kano di tagtaginap na apan alaan jay bingay na jay insurance nga na-claim nila kay. Tapos diyan nagbutang iso nga manipod idi insuldan na ta yatagtaginap na jay nay natay imimbitar na kano isuna nga sumurot. Ngam amom ta ko na nga ron ija English, di ba? Nga life is like an echo, di ba? Nga ti echo kano agsubli dayta, agsubli. So nga one day dagita scammer nga dagita ket well adan to ti time da, di ba? Karma is real.